Povukao je se onaj veliki snijeg. Malo je pao je mali. To je presušilo. Ona oluja, onaj jaki snijeg. Što je bio početkom godine, nove godine. Pogledajte kako nam je štetu na nju. Užas. Ovo će sve treba popraviti. Zemljoradnicima je nanio štetu. Veliku. Probio mi ovaj najlon. Sam ja taj neki koristio talijanski. Kažu da je slabiji. Ima i bolji najlona. A gledajte. Ostala mi je ta žica. Tu. Ali sad će biti ta. Ćemo gledati ako Bog da u sljedećem videu da to riješimo i popravimo. Bilo bi dobro da pogledate. Da vidite. Evo sad ćemo ga malo iznutra. Iznutra malo snimiti. U žicu stavljamo inače ovako. Ovako kao zaštitu. Isto. Ovo smo više izjeli ove paradajz kanapom gore žicu ovu. Ovo su ti koji jačavaju ove dijelove plastenika. Pukla mu ona. Znaš, ovo je plastika, većinom plastika, drvo. Pukla mu je ova što ga drži gore. Gornjemu šastala je se. Ili se mišćinija se izvukla. Vičer se izvukla. Evo sad ćemo vidimo. Jeste. Ja. Biće tu dobro posla. Ako Bog da. Riješit će to majstor. Ovo problem. Znači, ko voljan radit, nije problem nikakav. Evo, ovo ga je povuklo vam, vidite. Povuklo ga je vam, vidiš, snijelo. Evo, pogledajte. Ovo je izbilo. Vidiš, vidi. Ovo ga je izbilo. Tu je možda problem i gradnje, montaže kako je bio. Možda ga nije. To nam inače bure tu za ostavu i tako. Eto, toliko. Biće to ako Bog da dobro.